وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uripnu Allah, mga bubayakan, mga luksakan, nagu mga pagariakan, nagu mga watakan. Yang kaya kap ketimutan na kalalayaman tanud na ya, ap kalimutan saya ko uman lagi da iya alungan na salasa. Ditanud na rorotosan sa kidadayunan tanong si sagyang kutua apa naguntaman tanong sa kapapakalaw na datanong si sagyang kaiya darpa tanong si sang kaiya agama tanong agama Islam o ba kalukalunan na adnap kakwatan ron na mga dawan na mga tuma mabaloy apaduman kudi tanong kapagintaw si sagyang kaiya dunia na sampurna si sagyang kutua kaketunan tanong keberitan wa kompas si kuip tugumpiya tanong si Salungan Amuri. Yang kaya kapag pumagpadatanukman imanto sagyang kaya mapunto kauras na ayay niya mabipikir tanwa pelikasawan tanu ambagan tanu sausayan sang kaya kapag pumagpadatanuk nagyang kaya makapantag si iku fitnah si iku dunia maanagyang kutua kabinasaan udi na fitnah ko kita luga ko bubaya si sagyang kaya dunia. Yang kaya ayamak na niyan na kapupagintaw tanong si sagyang kaya dunia na lalayon tanong pipikir nagulalayon tanong tataguna sa ginawa tanong kanabat tanong si itatap ka darpa iniya sarigidan adna isa agawi aron tanu tugalin agiu tu isampurna akapagintaw tanitiasa ada akakepusian kagiu tu ikapraguna tanu si sagyang kutuap kepasad tanu amang amal tanu kudi tanu kapagintaw si sagyang ke dunia. Pada sa mga fitnah mga kabinasaan piyakipananggilaan wallah agususuguyan si ku mga tao di nakadandan o pagtaw si sagyang kaya dunia nagyang kutua fitnah udi nakabinasaan o dunia ginan ini sugur katan wallah gyang kutua kang kagenggenatan ko mga ginawatan sa ubatan o kauno ti subaya ginawatan nagubatan o masembi agyang kutua kabaya wallah si kumatag sagad akabaya bubaya si sagyang kaya dunia kagyuto na kabinasaan to paduto si sagyang kutua fitnah pagkibinasar katan wagyang kaya dunia gyang kaya dunia na upama kabatanod na pagalangalangi na malbudagyang kutua kap kebaraya tatanuron na gumalbudagyang kutua kap kebirayron o mga ginawa tanong na gugyang kutua kap kay kumatanian ko ginawa tanong kagi-aginan din urari dunia matag kapipi ginawa asagad si ikudi kapagintaw si sagyang kay dunia na mas tumu agyang kutua tatap akapagintaw aginan so kapagintaw asampurna ko katwilin tanong si Salungan Amuri. Pitur Allah subhanahu wa ta'ala atigyan naman ay wadrib lahum masalal hayati dunya كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Fitur Allah subhanahu wa ta'ala atigian manay
pakarayagang kakiran udi na payagang kakiran udi na tulad na kakiran na tigmana iwallah. So ibarat udi ka pagintaw si udi na ibarat o kawiyag-wiyag si sagyang kaya dunia alagi na agyang tutwaig lagi na agyang tutwaig apiakat turunamiya tigmana iwallah apu na si iku kawang fakhtalata bihi nabatul ard na miyakasusaw sa perkanian agyang tutwa mga mangetu si iku kalupaan fa asbaha hasiman tadruhur riyah na mimbelui sekanian agapok urian tu na mimbelui sekanian agapok ipkayamber waya maknanya na andu wa khana Allahu ala kulli syai'in muqtadira na tatap aswallah na si iku langwan taman naga usian. Ini ibarat wallah agiang kaya dunia salagi dagiang kutwa ayam maknanya na miyak ibarat sagiang kutwa agiang kutwa igna igira apiaka turun wallah si sagiang kaya kalupaan na pepakasibukar so kalupaan na malabu dagiang kutwa kapepegitu agiang kutwa pamumulan sa taman sa kepaka-paka agiang kutwa pamumulan na ayak kurian sagiang kutwa kapi buntal agiang kutwa pamumulan ko urian ukia turuniron kaya tuga irun aig na ayak kurianon na kelaing na penggepok na kedaan sabali. Na lagi dagiang kaya di tanu kapagintaw si sagiang kaya dunia aapiapan ikapianian apiapan ikap kebirairun o mga ginawa tanu na ditatap akapagintaw agiang kaya kapapagintaw tanu si sagiang kaya dunia kaad na masa agiang kaya kapapagintaw tanu ko dunia na kerunot sa lagi dukap kerunot o mga lawas tanu ganatan tanu agiang kaya dunia na ayat tau amya guntong nagiang kutwa tau ada sekalian mabirai si iku dunia aya amya tumuyan nagiang kutwa balas amadakal si iku kapakataling manian si isa alungan amuri pada penakatur wallah subhanahu wa ta'ala ku kiprupa ni arkatanu si isa giang kaya kapupagin tau tanusan kaya dunia na aya katur wallah na tigian manai i'lamu annama alhayatud dunya la'ibu walahu وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد تنقدني وتقمني والله أريد كنالانيو أمتعان سقاو يغويكوك دنيا نمتا كريمبران ناغو كتمبنgan ناغو kambentugan mata karimberan nagu katembengan nagu kambentugan nagu kapamagindiga matag parahiasan zina parahiasan nagu kambentugan si kulat-lati wa tigmana iwallah wa takhasurun fil amwali wal aulad nagu kapamagindiga sa kadakal mga tamok nagu mga wata kama saligaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra ayat na lagi dia natigmana iwallah na lagi dagiang kutwa uran ipagkamamasa agiang kutwa taribasok sagiang kutwa ayam maknanian na kapkuyag agiang kutwa pamumulanian thumma yahiju fatarahu musfarra urianian na ayam maknanian na diinggapok napkiling kaskanyan ayam maknanian na diimaminaningan uli na pagpakabinaning thumma yakunu khutama na urianian na diimbeluy agapok wa fil akhirati diimbeluy rarag wa fil akhirati adabun syadid na sisi sa alungan amori agiang kutwa siksa amali pedes wa maghfiratun minallahi wa ridwan na gurila apunuk wallah agu mangalimo wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nadaku qawyag dunia enun tanamatag saged akapipia ginawa apa kalimpang giang kaya di tanu kapagintaw sa giang kaya dunia kung kinirupaanon wallah na matag karimbaran matag katembangan matag parahiasan nagumatag kambentugan na gumatagai kapamagin diga sa tamok nagu ayam maknanian na muriataw ugay na si salungan na muri naron matatag agi ang kutwa balas
Rondudun agiang kutwa balas. Oh, ini ganat tanu si sagiang ke dunia. Balas, adu mada itu kumia pasad tanu. O di tanu kapagintaw si sagiang ke dunia, agianan so balas. Waya makna niyan nakasiksaan nagubalas si iko, kadarandang si iko kapakasulci ko surga. Siyanan madidipindi ko mga tao. Sagianan sutigo mga lokos tanwa andi inambero tao na ayadeng kalabuan. Siyanan madidipindi ko tawagi ang kutua ayama na niyan na ipendipusitian aman si ko kapakatalinguman yan si salungan amori na sadin sa amal ipangunakunatan si ikuanungan amori na gitu ko matanu na sapman sa tao itanuga iyan agi ang kutua bubay iyan si sagiang kaya dunia na sabnar amakapasendit sa kaniyan ko kapakatalinguman yan si salungan amori. Giyang kaya dunia na matagaya karimbaran bakay kamata matagaya asagda kapipia ginawa giyang kutwa kaya sunur ka no pamakamiya ka sunur ka si sagiyang kaya dunia na baasang kan na giyang kutwa di ka kasunur kaadong buwa kapusa na giyang kutwa kasusunur ka kanaba dayon sa dayon na masusunur ka na ayad na duwa niyan na giyang kutwa ka pa kaumang ka si salungan amori abi pesendit ka giyang kutwa kay pusan kasi sa giyang ke dunia. Baad na lagi do Fir'aun. Aso Fir'aun na ini bagirun wallah giyang kutwa kapar si sa giyang kaya kalupaan. Sa taman sa dini kelirian sa ginawa niyan as kanyan ikadnan. Taman sa dini kelirian sa ginawa niyan as kanyan ikadnan. Nanto na ikiasawitan yan. Si sa giyang kutwa kaya kuan yan ulangman taman si sa giyang ke dunia. Da aban yan on miyaku aguna. Arumar si sagiyang kutwa kaya siksaun wallah si sagiyang kaya dunia na siniksa pun wallah si isa nungan amuri. Anto di siksa yan sagiyang kaya dunia di pengraun ulupa miya banu ya tuma ataman iman tu nada ketuna kuburian kada ada ayam maknanya demi kubur antu na iba na mapapaya gedung si sagiyang kaya dunia agiyang kutwa bangkay niya. Ini mana to? Nana giyang kaya dunia napi apan makuatan sulang mantaman. Langun abaran dia, langun akasangkapan, langun ukabayatan na apiapan na makuatan wanan langun na kena baanan tatap akapipia ginawa matagtanu niyan miya tembang si kusimbatan ku Allah matagtanu niyan miya tembang si sagiyang kutwa ika sesuatu Allah matagtanu niyan miya tembang si sagiyang kutwa pantag si ikwalungan tanwa mauri bapira-pira mga tao akagi ako da tamukian natitu barasimba di ke ayam ananian o mangkasumong sa masjid na sisi sa masjid mau una sa masjid sakala yan iparatya anagunta pangi wallah ini begirun wallah so patumu tamu kana si sagiang ke dunia nakia lipatan yan agiang kutwa simbun yan ku Allah subhanahu wa ta'ala ayam ya tumuyan agiang kutwa di ini yan nakaketidaa si iku dunia di ini yan ketedaan agiang kaya dunia sa taman sa ayak apa kata nudian na si sagiang kutwa katong kopian ko lupa makanaw sa kanyan sagiang kutwa masa akapita kauno lupa adi mananut tenudu akiagan tanian agiang kaya dunia nakiagan tanian agiang kutwa langon opian yan api rumah saya nian na ayaw buat kaya makumbagian tanu si iku katugulin tanu sa alungan amori nasa din sa minipang nakunatan wa para si iku Allah kagiuti para si iku ginawa tanu akapenggunaan tanu ko katugulin tanu si isa alungan amori. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nadi ini ada pamanganin ku Allah ay lidas sa kanyan wallah si iku kabidasan o dunia lalayon yan di pamanganin ku Allah ubas sa kanyan makalidas sa giyang kaya kabinasaan ang kaya dunia. Anto na ikaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na wa a'udhu bika min fitnatid dunya melindung ako rakatingin man ay ku Allah tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah na melindung ako rakatingin man ay pun si iku karataan dunia pun si iku kabinasaan ang kaya dunia kagiang kaya dunia na dedin na una ana iya pa kabinasa gupun tano pangunut iya giang kaya dunia kailan yuman
Omani sana di inian bebenug nagiang kutwa katugum pia nakapakas lang sa maliwanag. Nada miya katunun si sagiang kay dunia ama kaliw-liw ko mga tao ama nga alaw nagiang kutwa para tiyasik wallah. Ginan sa mga sahaba. Ginan sa mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum asiran na si kupakasal ada pensu Islam. Na maridin siran. Di siran maka pumagalunga. Uman siran maka pamagalunga na miya ka po patayasiran. Naurian yan na miya ka umasu Islam na inumpian yan siran. Miya tanor so betadiran na miya tanor so kapagingit na miya tanor so pagtaw. Na miya gedamiran agiang kutwa katugumpiya si sagiang kaya dunia. Nilay di mana to? Mitugumpiya siran. Miya kapas siran. Miya gedamiran so kalilintad. Miya gedamiran so mapiya kapagintaw sagiang kaya dunia adiran bebanugun. Na kanabaad na mga terakiran, kanabaad na mga silpuniran, kanawasiran mga naitamok, kanawasiran mga alay kadato, kanawasiran ayaman na niyan na ilalangoy sa pira, kanabaad na bulawang pirakiran aayanan ikasusunor kung ina nakapagintaw si sagyang kenya. Enun ta na ayay ito tagumpiran na giyang kutwa, tetak na aparatiya si sagyang kutwa mga pusuiran, giyang kutwa titwa kapagagama, tituad ikang gilabakasi sa giyang kaya ayam na niyan na agama tanaw agama Islam. Nasakatan batano mo pagiga na adna electric fan, pagiga tanong na adna aircon. Di tanong di seminar adna aircon tan. Igira miya sala kami miya pa dengan aircon na ya. Nada ateng ka at tiga na mapasa na iya seminar. Amayaw dita pakatang ka. Igira di tanong sembayang gupunda aircon na namada kalani mereka lamu. Ira di tanu di sembayang sa tarawih. Ada sembayang kumaka masjid takaya miya kayayaw. Leni mana to? Sikiran. Na igira amiyaw makiran agiyang kutwa kakakayaw dunia na ayat taman. Akatatapo kagiyang kana na ingid mga Arab. Na ibetad ka agiyang kutwa ura ka manok si isa di sirto na di pa kapira na miyan to. Leni mana agiyang kutwa kayaw niyan. Na igira mana miyan nanggaw. Api-api ranapi sa tango bukanap kagada makaagiyang kutwa tanggaw kapag pa nga uupa ka mudul ka sa katanggaw niyan. Na magagada miran agiyang kutwa karuma siya nakapagintaw. Enunta na siran na titagumpiya siran. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na keto na ka piragawi irakwan na duulan saulan na dudin akilay ka abel amya ka po na si sagyang kutwa walay niyan. Untuk ni mana tu? Disiran maka pun inindaan. Da kitindairan. Ayah buat kekaniran na kurma agu igi. Agi itu ibu pegin tawiran si saging ke dunia na minsan panagi itu na mapipia agi na wairan. Yang kutwa ka pegin tawiran na tetak na. Yang kutwa mariridu igu ni. Na miyabalui siran ang gigi na wa iya disiran maka titigran wa. Disiran maka titigran wa. Lain mana tu agi yang kutwa kaya tegumpiran. Tantuiran na miya gidam agi ang kutwa ka pipi agi nawa miya kisalo nga na ayam ada diyan na adna miya kataling umaabisi taw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisun Rasulullah sa mga karumanian ubad na panganang kanasawalay na aya ini sembag mga karumanian na da mi peganan yan sa bisita miya kaginaw ko mga sahaba antawarkan mi sepat pegana si sagi yang kaya bisita ko na adna minggu nuntir ko isa ko mga sahaba tigil na sakna tigil sakni magana kiran na bilingan yan awalairan ini cunian si karumanian baad na kakansan na tigil na da maka liu si sagi yang kaya saupak aruti akong pendaya tigil mga wata tamay ko magagawi tigil mana natuloy pitir agi ang kutwa mama tigian nagiang kanan asaw pa karuti na ipaga na tas agiang kutwa bisi taw Rasulullah giang kanan ang mga wata na amaya tigian manaika makagada masa kaor na tembangang kasinang kaansinan turuga lain mano to ansinan turuga nakagia gumuraw kagiang kutwa mga wata kakunsira na kami agabi natimbang siran agi ang kutwa inairan natirug agi ang kutwa mga wata nakagi turug lagi ang kutwa mga wata
na ina natiya nagiyan ka iya sati manaruti sopa karuti na tigini ki karumaniya na anda man ay tigini di ka mamala ang mga tawanan giyan ka na nabisita Rasulullah anda man ay di niya nakamamala amay na niya nagiyan ka iya sopa karuti na tigini na diyo ko kumana ka ayama na niyan na giyan kanira na darwar-war na tigi karumaniyan amay at tigini nakapakapaniksiran natangkad na nanatigian na amay ko pa kapaniksiran na padengang kaagiyang ka na nasulo at tigyan na kaaniran di kilay na ini mano to agiyang kutua pamana magagdamiran agiyang kutua katugumpia siya kung ira nakapagintaw sa agiyang kaya ni api apan ayapangan ng kaniran na daarwar-war na paga ng tasa kagiyang makapaniksiran pakapupaniksiran siya isawalay piya din yan agiyang kaya sulo Nana, tingin na sa giyang kay bisita Rasulullah akangkan pamana pakakaniyan sila na natigiran na ino kanong pananandikin natigagiyang kutuwa mabububeron na kumakadin sa giyang kutuwa solo at tigyan na akangkan na tigyan na kakapupugumpi anak na solo ayah na iniwan ito giyang kutuwa di sila din di mamangilay saukit saya mana niya na andaman ay kasapatairan tiya-tiya si sa giyang kutuwa bisiteran minsan panasiran na daarkiran ginan so kinirong paangkiran wallah wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ayaku na ro paano mga sahaba na mapapakaadiyo diran aginawairan api pansiran na kay kailangan ilan dinagiyang kutuanganin nileni mana ya agiyang kaya betadiran da bayran tamok da bayran mi pengandag akada kalaabaran dia kapia sumpang ng Kanada na magagdamiran agiyang kutua mapia akapagintaw si sagyang ke dunia giyang kutua tito din akasasawitaniran agiyang kutua kapipia ginawa nakatetak na nagugiyang kutua kalilintad akapagintaw si sagyang ke dunia na iya pa na si Eko katugaliniran si sa alungan amori na giyanan so Allah Ta'ala na ini sa parian kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubas kanen mitaluga si ku kabinasa na giyang ke dunia ubas kanen mitaluga si ku bubaya si sa giyang ke dunia amakala agiyang kutua pelanu si ku dunia na aya kelipatan na giyang kutua pelanu si ku katugalin si sa alungan amori bapira-pira mga tao miya katamok na di makapenjiakat anto rin sa bapanin niya nakapakapundiyakat kala ano nga kala abubaya si sagyang kutua tamok nung tanaka niya may ito sa tamok yan na di niya namatero o ba kubupakap kawasa awallah kau pa makapakawasa na kuniyan nagyang kaya mga problema kung mga masjid na sa kandinaki matauron mga problema sa kung mga madrasa sa kandinaki matauron giyang kaya mga miskin makakikinanglan siyak kiran din na pakipuyo sa mga sakatak na gumakatamo ko na kalipatan yan sa mga pobre kalipatan yan sa Islam kalipatan yan sa sakatian ginan so kala nga ginan so kabinasa na giyang kay dunia ginan so kabinasa na giyang kay dunia naleni man giyang kaya dunia na di tanong niya di mapakapalago di ay kapakapalago doon niya nakatanong na igina man ito miya ka tamo ka malong man gida-gida miya ka kuha ka sa isa ka milyon na kung nga mapikir at ika ang bagay ako ay isa sakata at yari-yari na isa ka milyon na kan na pitamagan na kang panasaragunan na kung nga pagito nga ana ayas sakat wisa ka milyon na 25,000 nagung ka ayama na niya na mapikir tiga yang kaya 25,000 na mabelag sa yang kaya tamuakan namanya ada bisa ka milyon na kadang bagan apa isa ka milyon dia kipasi dia upasi magaysa sakat na gitu ni masaswaya di kan niya ni mapakapalago dia na ni kabinasa ng dunia kala nga kala inam sa ikon ikapagintaw si sagyang kaya dunia na ini mano to kamis uurari u dunia nagugiyang ko to para hiyasan na si sagyang kaya dunia na
gianan Peter wallah subhanahu wa ta'ala atigen manai wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Peter wallah subhanahu wa ta'ala atigen manai wasbir nafsak genggenang ka ginawang ka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi genggenang ka ginawang ka tig manai wallah apa deka uri narakas usirano to adiran suwatan suwallah ku kapita-pita nagusi ku kagabi-gabi yuriduna wajha Allah masih singa yuiran agiang kotwa ika sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya uba malapas umbela matangka uri na mela akailai umatangka uba siran malapas umbela akailai umatangka akabaya aka agiang kotwa para hiasan ko kawiyag-wiyag sisa giang ke dunia yang eman mata na igira diutawanan tan wag yung kaya pangilailayan na isad mananan apapakakit terketan sisa giang kotwa bubaya ko dunia isad nanan apapakakit terketan melega so pedikam ya katrak na tiga isyan na riya kumapi atrak na penama maraka kanga mau makatrak na ni mana tu giang kotwa upaman na kami sa giang kaya dunia giang kotwa kami sa giang kaya dunia na tantud na mamis upama kubatan pagabain agiang kaya para tiyatanu uri na giang kaya kaya tawaranga si ku dunia na ubatan pagabain si ku kaya tarawangon o mga sahaba na margen mawatang kuwana di ibong kay lidi at yung mga nakustan siran na giang kotwa tamo kiran na sumbili iniran sa pantag bukwagama sumbili iniran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumubaya iran si ikwaya maknanian na dunia na sumbili iniran pantag busi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain man lagi yung tutulan ako Abu Bakar so Abu Bakar na niya kaysa naman na so Abu Bakar na di siya maiyan na so Abu Quhafa na ginan ama o Abu Bakar inakudas kaniyang panpag-Islam so ama o Abu Bakar na di iniyan ipamaninta sa Rasulullah di niya diisinta na gusa kaniyan may na o Abu Bakar na ini man nagiyang kuto bubaya si ko Rasulullah bubaya ko agama bubaya ko paratiyaya gumanag o Abu Bakar siya maiyan adi niyan ipamaninta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto mo yung Abu Bakar na guniyan siya tangla siya maiyan na ini man ito miya ka umako Rasulullah mini sampay ron ayaman na niyan na kaya siya tanglaw Abu Bakar si kiyamayan niya kagiro sa Rasulullah hey Abu Bakar na inunganan punggulo laki ama ka natigin na pinggulo lakwa kaya tigin na kaupama na di niyan ipamaninta sa Rasulullah di ka niyan ipamaninta api at tigin ni kadakala ayaman na niyan na api at ibubaya yan sisagi ang kutwa anto na iniba na loksiyan na mas tumulian sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasira katan nauna manutanong gida-gida agi ang kaya kini taluga ko bubaya ko dunia mada kala ko mga bay mimbawata miya kaganak sumbayang eno kadib sumbayang da ataw kuwataakan da prita na kuwataakan ilani man ito ilani man agi ang kutwa tanto akini taluga si ku dunia na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyaki ng kaaniyanan piyaki ng katanwanan wallah ubatan matembeng mga watatan ubatan matembeng mga tamutan ubatan matembeng dunia sana ko tadeng ko Allah subhanahu wa ta'ala na nasisa nung na maurina amay kaditan wanana amay kaditan no mar na agyang kay mga ginawatan sisa diyang kaya urari dunia
na duun tanu makumatano sa alungan na mauri. Si karumangkap kububayaan ka, si watakap kububayaan ka, si pagaringkap kububayaan ka, si lokosakap kububayaan ka, abi umip kububayaan ka. Nato na bitir wallah, makasalungan na mauri. Yawma yafirrul mar'u min akhi. Sagiyang kutwa gawi na pulaguyan utaw si pagarinyan. Wa ummihi wa abi. Pulaguyan yan si umiyan na siya biniyan. Wa sahibatihi wa bani. Nagpulaguyan yan pansikaruman yan. Naguso mga watayan. Si sagiyang kaya dunia na pubaya na kasiran na tanto. Tunga na yung mga ngayon naging kutwa bubaya akakiran. Nasisano nga na mauri na di ka di pupalag. Subra ka sa mga wantid. Kagigito naman. Wantid ka kaya. Adna sekatan ka, sekat cuata ka, sekat cikarumang ka, sekat cipagaring ka, sekat cumangalong ka. If kalak kau ba kalbati somal ka, if kalak kau ba adna midegre ka dusa. Ewa na niyan na buyuda na kasi sagyang kutwa kapag kau mangkasi sa nungan na mauri. Banwin tanong sa dunia, asi ikum bala palad tanong, kunabasi ikum mga pusutan. Andit ni katagu dunia si ikum mga palad tanong, na di tanong kebinasaan, ukaw yag-yag ku dunia. Okay, na andit ni katagu dunia si ikum mga pusutan, na mataan amya binasa tanong ku dunia. Kaayad na matatagu si ikum mga iman tanong, nagiyang kutwa, kapupangon tarmi tanong, kudi tanong kang bebenuga si ikun ikapagintaw si sagian kaya dunia. Peter wallah subhanahu wa ta'ala tigian manay wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Peter wallah ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به وبما بريت أجيان قطوة بلا أقايلينك سيكو غادين أبيك إستويتا نامي أبي سسونا كبي أجي نواسي كو كو يك dunia سيكو سيران تو ada pamaratia linaftinahum fi kagitu atik mana iwallah na ini unamikiran dinutu ka imbina sa mikiran utu atik mana iwallah wa rizqu rabbika khairu wa abqa na suriski ukadna naka na gitu lebih mapia nagu tatap gitu lebih mapia nagu yang manangyan na tatap piyaki sabutan nakatan wallah agi yang kaya pupangay ilay tanong api tibarangan abaran dia sisi ku mga riduitan sisi mo kung mga kapir mga lasiran ipira mga lasiran ikasangkapan ubatan ukiran mabarayat itigitan mo inubo mga kapiraya mga laipira inubo mga kapiraya mga laitamok pipira susuni traka pipira susuni walay madakal maula dia sinda uba kakiran mabarayat atig wallah kagiyo to nabiru ikiran untuk wallah akasangkapan ay binasan yang kiran ansiran masiksa wallah si kapakataling merang sisa nungan amoy batanun salamata agi ang kutwa ini bangiratan wallah abagian kudi kapagintaw si sagiang kaya dunia yang kaya kamu pagintaw tanong ko dunia na para di tanong may ikamat o dunia na aya ilayin tanong na anto na ay kabubaan tanong si iku kawiyagan ubang kailaya agi ang kutwa kapuruan ako kawiyagan ini ang kanagi kutwa kabubaan ka o pagpakakangka ko kapipita, pagpakakangka ko mo tulungan, pagpakakangka si ko gagawi. Napipikiran ka na adnaw riyan ka. Ama piyaw makapita siran na disiran makautu. Na mapiyaw makautu siran na disiran makagabi. Dito pipikiran ka. Adnaw riyan ka sa kapupubri. O ayaw ditarna ka na 2, 3, 4. Na ayaw pipikiran ka na adnaw riyan ka. Ayaman na niyan na ayamon ditar niyan na sasatiman. Away awalayin ka na miya kay ito awalay. Kabubalingan ka na aya pipikiran ka na adun aurian ka mga tao aba sirang ipaninong sirong kada ka derangan nilang salikudiran igila pakaturbusiran.
Aya ilayang kana suka bubaan ka. Uba ka pangarap sama puro. Aya andi tangka sa ginawang ka naging kutwa kagagaw ginawang ka. Nagu aya pun pemangniang ka Allah naging kutwa pa ka buprakasi sa giyang kutwa tadeng ka Allah. Nagu giyang kutwa simbang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ilaynya mana naging kaya bubaya ko dunia. Gian imala akia pakalaw na daagiyang kaya rin saranaw. Gian yun ikatudanian agiyang kaya kala kini taluga ububaya si sagiyang kaya dunia. Sabab kung di ka keteda ku dunia, di ka keteda sagiyang kaya ayaman niyan na uraring kaya biray o mga tao si sagiyang kaya dunia na pagkatong utaw ayaman niyan na mapatay niyan so pagiri niyan asar kamunas kaniyan. Asar kamukuha niyan agiyang kutwasingan niyan. Na sumbul ini anon si tengdian minsan, sumbul ini anon si pagarin yan, sumbul ini anon so tungana ini yan, sumbul ini anon so lokosian. Gian ni taman, akin ni taluga mga tao si sagiyang kaya dunia. Gian kaya ayamanan yan, dakian da kanuridu saranaw. Gian kaya di kapulagi sagiyang kaya mayor na chairman, na sampurna ko kagawad. Adi bulan-bulan ada kau mangai gede akan daba dan pakatamu kau tahu. Ayah buka pakatamu kau narwar buka pemanku. Raru buka pemanku. Kapiran ni sukai ka. Mia kay dito sukai ka. Basta kaya politician. Ami kawasa sa kaya politician yan nagitu na teko. Gina ni katimbelian. Ha pamakabatan begitu nga. Waya mak na niyan na pirip ka kwa niya na sukay na kitong man na kami ito. Nakagigil to ba? Asabab sa diyang kutwa bubaya ko dunia, nalewa na niyan siyumakaan. Siyumakaan na ayam niya panutulo mga lukas tanong na siyumakaan na pupakabulo siya sa 10 timan aniwa keuparan. Nagiya kaya masa tanong, na ino tanong betero akialawan na niyan siyumakaan, kasumiya katata sa karsada na miya bulo siya iyan. Nasumiya kalala building na miya bulo siya iyan. Nasumada kalayaman na niyan na kasangkapan na miya bulsa yan. Di kailawan na niyan siyong makan. Inan. Babaya ko dunia. Tanto na miya ngayugan na giyang kaya. Orarig. Si isa giyang kaya dunia. Giyang kaya babaya. Si iku dunia. Giyang kaya. Kaya biray. Si iku di kapagintaw si isa giyang kaya dunia. Na emang bumiyaso ang mga tao. Na miya tigriyan din na api miya kapagawa awas sa ingedi. Na asar kagiyang kutwa ayam na niyan na singa niyan na maparulin yan. Miya din suridu miya kawak ingedi yan. Nagin man mo suswa. Basta kontra sa parte. Igira eleksyon maka sadya makataban na ayaw ko ingedi. Sa di makataban miya kawa. Maridu isiran. Buwani na sumayor na di itu dulu dah antari pemayor dah pemayor antari pemberiu dah pemberiu iman tu nak suka gawat na diimbunuan ha gua ni nak ayah di keketedaan na ayah mak na nian na antuni iba na solotan kabas tak masolotan sudito ko ingin na maratabat mga tao iman tu kaya ada coba li solotan keadaan sabali. Ayman tu di keketedaan lagi yang kaya. Ayman nanian na makapantag si sagian kaya dunia. Tantud na miya barayat sa mga tao. Tantud na miya ngayugan. Lagi yang kota bubaya si sagian kaya dunia. Na duan-duan yan sa mga tao. Amay kadilan alinan na betadilan. Kaya mata na sa katano na ulitan ng alina agiyang kaya betantano na ditandan na panayong tanong marakatano pagalinan wallah inna Allah la yughayyiru ma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mata na wallah na dinian pagalinan subetad o pagtaw sa taman sa disiran imalin sa ginawairan.
Uditan wali na ginawatan na ditanun malin. Aya pagalin wallah naging kutwa tawa pagalin niya na ginawa niyan. Alin niya na ginawa niyan? Natubangan sa kaniyan wallah sisa giyang kutwa ki alinan niyan sisa ginawa niyan. Taman uditan wali na ginawatan. Nada na yung tanong. Abar ka tanong pagalin na kapias wallah na di tanong niyang pagalin. Apias wallah na di tanong niyang pagalinan. Sisa giyang kaya di tanong kapagintaw sisa giyang kaya dunia. Nah, ini managing kaya katurun Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya pagi pananggila i wallah kaya pagi pananggila i Rasulullah sisa giyang kaya para hiasan dunia. Na ayat katurun Nabi sallallahu alaihi wasallam natigen fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam betul na tingin si wallah kakana ubasu kapu pubri ib kewanakarkan kena batingin ubasu kapu pubri ib kewanakarkan walakinni akhsha alaikum akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Ugi na tingman ay wallah Rasulullah na pinaka ipagkawanakar na ubar kanu makayat sa dunia sa lagi ukiya kayat yan kumiyaw na aniyo ating man ay Rasulullah fatanafasuha kama tanafasuha apagura-dura dan yudan pemagarabaya aniudan sa lagi ukiya pamagarabaya irunagiyang kutwa miyaw na abang apagitaw wa tuhlikakum kama ahlakathum nagu kebinasakan din dunia sa lagi kaya binasaan yan si sagyang kutwa miyaw na ani wapag tao. Lagi kaya dunia na miya kaya tarakatano yung mata. Miya baraya tatanuron. Miya tambang tatanuron. Cellphone. Cellphone na. Iya cellphone na. Api sa sulda masjid na cellphone. Api ada kan matatago na cellphone. Sisikan jagyang kaya dunia. Miya kaya tarakatano man nagyang kaya dunia. Kesembuhan ka na cellphone. Madi di ubagi ang kulto kalalakatang ka kung cellphone na ka napabati ka sa Quran. Mata naging kayo may ulatan. Berang-berang ka din. Yang kaya Facebook. Yang kaya Facebook na ipita, na iyutu, na igabi. Ipakator, na yakman ipaginaw. Ayat ni ipturuk tahu na so cellphone yan. Na ayat ni ipakano niya na so cellphone yan. Miada. So tadin ko Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Tabangan tanong Allah. Tabangan tanong Allah. Sagyang kaya miyawlawlatan. So mga kangudaan. Tanto sinan aminita luga si sagyang kaya dunia. Yagianan ikailangan nagyang kutwa. Ayam maknanian napakalaan tanong sa oras tanong kuwagamatan. Ini rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kaya kapagintaw tanong sa dunia. Sa lagi doon sumasagad. Asuminirong sagyang kutwa sapo na kayo. Akagyang makasirong sa kaniyan. Na inawaan niyam. Na ini man agyang kutwa kinirupa ng Rasulullah. Tigyan na mali walid dunia. Da ko betadang na tigyan na gusto betado dunia. Illa ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Da ko katatagwa kana ting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ku dunia. Inun tanah lagi dating mana Rasulullah umakai ibarat sa kukuda. Asuminirong sagyang kutwa sapu na kayo. Kabubaan nagyang kutwa sapu na kayo. Nakagiya makadeke nagya natan yambu. Na lagi danan so kapupagintaw tanong ku dunia. Ditanong saya ke tatap. Ditanong saya ke lalayon. Da tahu ayam mana niya nabi ati. Miyaging tahu sagyang kaya dunia. Aba ayam mana niya nabi tatap. Pakalalangkan naki makapagi di diga sa 200 ragu. Lagi itu mampu 200 ragu na miya samurakan tutungan ega. Dikira di ipalalabeda. Miya padiga sagyang kuto mga tawa na bulong sa dalindig. Ano na yaptirong sa bulong sa dalindig. Ada ni kalau masaka
Nasi kaya na ninimbo alam sa iga nakasagyan ko tuwa taga tuwa kung di nasagyan ko tuwa rubo. Ana miso na mga to Indonesia lalabon siya mayon na kisan din nakabulong sa dalang degi. Mano ko sakapan betan ka sa puto ako dunia. Miya loko sa ka. Nakidagan sa bali. Bakad miyagud. Barakat miyagud suwaya man niya ng mga tao. Ay siyempre da bagir ka. Bangari pagisan solo ka si kwata. Asolo ko sa naya man niyan na si sagyang kutwa gagaw niya na kwata yan. Na api ya ikapang mulo nakapkan yan. Nada di kapakaguro kwata yan na kaya tapakan yan. Kaya wani yung tupukin yan. Nasi ikulok sa. Higi naman ito ayam ya kanda mara akalian na sulok sa. Bapagawin na kalwata yan. Di matan. Kaya pa makubatan o pagilaya agyang kutwa ino sarakatan o abubaya o mga nangustano. O ba tarun mo di na margin? Oy, kasi kung mga nangustano na magdamiran amya kaguro ka mararata ginawang ka solo ko saka makaguro ka solo ko saka adna wida ka naka solo ko saka adna problema ka solo ko saka langwan taman na solo ko saka nabubidi ka na saka awida ka nulo ko saka nada abang ka nakiugo pa saka panimala awida kalian saka panimala awida kalian makaguro ko solo ko saka na sangkad na kagati nani mano to. Tapi apa lagi puto tanong sa geng kaya dunia na kesemur tanong sa mga tao. Ano ba tanong saya kelalayon? Na kaya kana ba tanong saya kelalayon? Na di tanong tanto wa italuga sa ginawa tanong sa bubaya ko dunia. Aya katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Ibnu Umar na tigena. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Banuyang ka so kata tagu ka ko dunia alagi di kau mananangga udi na sumasagad si ikulalan. Si ikukian garo Umar Ibnu Umar naturi miya ko natumo Ibnu Umar miya ko siya tumabuso Ibnu Umar na tigina ida amsayta ida asbahta fala tantadiril masa wa ida amsayta fala tantadiris sabah khud min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Miatur mo Ibnu Umar atigin na igira amin sampai ka ko kapipita na ubang kanayawa so kagabir ka na amay man kami sampai ka tigin ako kagabi-gabi na ubang kanayawa so kapitair ka nakuha ka si iko kami pipia ginawang ka sa para si iko kakasakit ka nagukuha ka si iko kauyag-uyag ka para si iko kapatay ka ginan dia kaya kapagin tau tanong ko dunia na sa prakmata banga katawi diituno di mapita na si ikapadas lagi ang kutuakuan sa niyawa na kanaba manubaya pa kaisa kanaba manubaya pa kaisa kung ginawa tanong ginawa ko na andi ka patay ka piray mapagidod ka piray andi na ka kanaba ginani pa kaisa kung ginawa tanong aya pa kaisa kung ginawa tanong na ginawa ko na anto na ibutad ka kung kapatay ka muslim ka o sumasangka ka. Di ka disembayang udah sambayang ka. Maka sasamur kau maka tatalikod ka. Na dapat kau aya akapan tagan kakapatay na sumasangka ka. Da ka ko parateya maka tatalikod ka. Nakapadiga saging utapitir wallah hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Taman sa amay ka makataling makuwi sa kirang sukapatay na ayamat tiruyan na kadnang ko na uba kong kabupakakaswaya ko dunia. Ngayon to, la'alli a'malu salihan fima tarak. Uba kalo-kalo na manggil baka kang sumapi aminigan at takan ko dunia. Nasambag no to, wallah, kalla, imposible. Di yan mapunglola. Innaha kalimatun huwa kailuha. Giya na nating mana wallah nakatiru ana napitiru yan kaapiapan pakakaswin ko dunia nakaswian yan agyang kutwa ay makna niya nagalbagyan wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun piya kata nak wallah akal talik ketagwan salat su talik udaniran salat tiran agu su dunia agi tu sukato tongko piya na kolupa tama na si sagyang kutwa gaw iya kapag uyaga kiran wallah subhanahu wa ta'ala.
malutan kanatan sububaya ku dunia dita no mabiray ko kawiyag-wiyag ku dunia aya apa namarantano na makala so paratietano musur so panaguntamantano makala so simbetano ku Allah kaswallahu ta'ala na sa kanyan dinimitiroon wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sadin sa tao ay ikalkiyan sa Allah nasungguyan sa kanyan wallah sallalan amalbud okay amalbud wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na priskiyan sa kanyan wallah sa rizki dinian mapipikir ay maknanya nabundun pa kau magiang kutwa rizki apu nasik wallah sabab sa giang kutwa kapan na narigian ko wallah nagugiang kutwa kikala kaniyan nasik wallah subhanahu wa ta'ala wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.